Sen dostlar sizinle birlikte. Bugün biz Minecraft oynuyoruz. Bugün konakta Karima. Selam dostlar, benim adım Karima. Bugün biz de Osman Minecraft oynuyoruz. Halen Karima'nınki ya kolik oy. Bizler Gıcıvayla oynuyoruz. Gıcıvayla kim? Onu da konuşuyoruz. Вот мне их не Так, мне много маленькая раз. Сейчас нас напишет. Эй, мне надо что-то Şimdi bizim sana Osman bağırmayın etme. Kaymağın iyi meçheti. Benim sana orada verden yine sanırım kıyım. Tek bunu onu kıştım iyi yine özümüz tuzey. Nasıl saldık? Tek şimdi tek yakta kuşak çevireyim. Yakta film oy. Yakta kuşak aktar oldu. Vakti maaşım devir sama. Yakta kuşak Sekizinci oldu yılda. Oyna başladı. Ya oyna başladı. Yeni mesela ana bunu oyna başladı. Ya sen bile kendi sattalda. Bize yine nende was ülkeye gidip sarılmayız. Bugün çay posta preparados gördüğümüz öyle bir sarılım. Benim istesim olası. İyi var. Yeni bölümde ilk yerimiz var. Yine gidiyor. Daha çok kaçız. Yine bu ne kadar? Yine bu novela oynayacak. Yine sağlam çıkıyor arasında. Oyun. Buna kaybanın kolası. Magazin çalmayın mı? Oyun mu? Magazin çalmayın. Magazin çalmayın mı? İlk yerimden yine bizim bir yemin öyle. Böyle yine magazinde. Magazin çalmayın. Magazin çalmayın. Oy boy. Rüzgar ola. Ay baş. Yaklaşık şey yapabilir. Dostlar sizler kola kanısızda mikro video açıklayalım. Yine iyi almayın değil mi? Negisi magazin bunda bulmak da benim yanımda. İyi oyunda da var. Bu maçı Karima bu. Çözüm çıkarsa bakın şey. Çası. Çekiliyor sonunda yüzünde. Öyle şey bak. Ama ben de bakın. Mümkün yok. Sonunda. Ne kadar? Ya ana dinle bir kadın. Bir kadın. Ya kimin olacak da artık. Kalimatnya mau gini. Kalimat turun. Bisa casin. Dostlar sizin ne kar yaptım ha bizde kar bugün 30'u bizde üzerine jawduğa kar bugün karmin jawduğa yiyor ya kar bu ama bize Prazos diyen karda turamız bizim Karaganda diyen obelistka kalayımız tekrar Prazos diyen tekrar kara ülke anında yok mu bizde yok tekrar olarak Karima aynı gibi yani çok kötü. Dostlar arkadaşlar bizler anneanne maç oluşup oynuyor. Yakamaya kesinlikle diyen avıyla tüm vapşin bulmak kesinlikle de koskoyalım kesin üzerinde bu kaçarım ne? Dostlar geçene kadar geçen üstünde kalıyor. Şimdi bu soru ki çünkü bağım soruyor. Bu yine bunu hadi 30'u kadar ne? 30'u kadar hayal bulmak lazım. Hayır. Kasam bu ortası. Dostlar biz anneanne
жатырмыз. Ал Карима Траншет. Біздер ана Майнкрафттың үйреніп білмейміз, ана көп несін білмейміз. Көп заттан білмейміз енді. Енді иман деп ойламаймыз. Мен осы қазір 2020-дан нетінен бірақ осы тастаған. Содан енді өткізіп осы ойлап жатырмын. И тағы да басқа біреуінің басқа туысқандар емес енді. Арқылы. Достар, сіздердің ойбай. Бізге лайк подписаться етіңдер. Достар, сіздер көріп жатқансыздар, мен көп видеоға түскем. Достар, бұл біздің тәтеміз, зенжеменіздер. Сабақ орындап жатыр бұлар. Сабақ орындап жатыр енді бұлар сөйтіп ана бір-біріне көмектесіп қатты сөйлейді. Енді магазинді сауды жалғастыра берейік. Достар, емес тесігі бар. Неге? Заты даны көп тұрасың. Жауап, түнде вообще бұрмайды, мен түнде өшіп қалғанмын ғой байқамай. Кайма сарай берсін, ал мен давай сіздеріне істеп кетейін. Түсіндіріп кетейін. Мен беде біріншіде күлді осы жақта де жолды бастады и Кайбат үй бастадым. Маған қиыры болғады. Одау. Әрі біткен де жоқ қой бұны. Бет-беті сәл қасып қойыш болсын. Бұталі магазин үлкен болып кеткен мысалы. Жабық қой сен. Так. Так. Достар. Қазір сіздерге мектепте іші көрсетіп кетіп. Қандай екеді еді? Болып та саға қойдым. Так, бүйтпайық. Оқышымын? Міне. Бұдау 214. Міне, мені енді столда аздай видеоның басында несейінде менде мод жоқ. Енді кейде достары, туысқандары, балдары деп кірген соң бұл жақта отырады, біреуді бұғалып, или ағай болады. Сабақ өтіп, шыдай өмір жақта түседі болады. Бірінші этажда бірақ, бірінші этажда 2 кабинет қой. Міне онамды кітап, негізі кітапты қай біз. Басқа жаққа қоя салайыз. Достар, қазір өзі видео бітеді уақыт кетіп қалды достар. Кайба, менің қайыш қазір. Менің үйіме кеш. Бітіреміз кеттік. Юкай бітірмейсіз мен магазинді көрсе барасың. Келесі видеода көрсетеді боламыз. Келсейші. Кайба. О, сағат өзі бақ басайыз. Менің қасында тұр. Қара, кел. Кеше қасында тұрсай. Кеше қасында тұр. Олды жаптап. Кеш қасында тұр. Жарайды, бүйтіп. Жап. Жарайды, кейт. Так, бүйтіп. Сау болыңыздар, достар, сіздермен бірге мен Бека, ал мен қасына Кайма. Сау болыңдар, пока, чао.